Teman-teman, Acila lagi ada di stasiun Bandung. Acila mau antar Eyang pulang ke Bojonegoro naik kereta api. Tut tut tut. Sambil menunggu Acila main dengan Bowser. Sayang banget sama Bowser. Fauzan lagi di mana? Lagi di kereta. Kereta. Tutut. Seperti inilah suasana di stasiun kereta api di Bandung. Salin. Mau pulang dulu. Eyangnya mau pulang dulu. Iya, Eyangnya mau pulang dulu. Eyangnya pulang dulu ya. Dadah, sila dadah dulu. Dadah sama Eyang. Dadah sama Eyang dulu. Bye Eyang. Dadah. Dadah. Mau nangis dia. Thank you.